Usizwe plus i-podcast affirmation ngifuna ukuchecka la ngiyazi entertainment into abroad ngifuna ukuchecka ukuthi wena ngokwakho ngaphandle mhlambe sicabangela ukuthi ucabanga ukucula bikhona yini into ethinta ezokungcebeleka obucabanga ukungena kuyona then mhlambe uzothola ukuthi uye emsakazweni uyosebenza uma umsakazi ungacula futhi ungenza okuningi kule sector ikuphi wena obuyibona ukuthi hayi lokho ngiyafisa kodwa ukwenza ku priority number 1 nje bengiveze ikhono lokuyetha kakhulu kulokuzama kubhekana kodwa ngaveza wonke amakhono nanesifiso sami ukuthi konke yabona njengoba ngithi entertainment industry akizokuphela ukuyetha ngisho wena mculo wena voice over artist wena radio wena bani so njengoba ngithi nje entertainment ngiyangudalula konke ngamagama okuningi kakhulu nje usushilo nami okunye futhi ebengifisa ukwazi umuntu oyiqhenyayo kakhulu ngeOlind ukuthi lenzeni but mhlambe abanye abantu bazobuza ukuthi i-time awukhulumi kakhulu ngale liphi time hayi ngephathi baba ngasekho emhlabeni wakasekho emhlabeni nawe usaziwayo kakhulu uqhamuka kumaOlind yebo phela umculo nje obenza umculo mana uyithola mama act impela wenza okuzomculo ngiyacabanga ukuthi ngithathe ngakuye kodwa ezokuacta nokudweba yonke into hayi kumaOlind so sesingasho ngokunganelazi ukuthi ubaba wakho kwakuwaya 7 waya double 7 bewumsakazi by the way na we Vibe FM ngiyakhumbula iphinda yomculo acule noPhuze Chemist so uyacabanga ukuhlanganisa ingoma noPhuze Chemist okunye mhlawumbe ngathanda ukwazi ngizethwala namabhinqa khona into akuhlelela yona I think eholwa upresident wawo amabhinqa ungizwe mhlawumbe ubusuzile ngento enjalo or nawo omunye wangaphansi kwakho ungizwe wabantu ngaphansi kwakho ungizwe ngobhinqa ukuthi uyibhinqa boyibhinqa eKZN ngiyangizwe kuthiwe nawo uyibhinqa shothi ungena ngaphansi kwangizwe bengingakezwa yazi bengingakezwa impela ukuthi khona abangihlelele khona cha ngabe nginamanga ngathi uyibhinqa hayi mina ngumZulu nje ngiyimi nje kodwa ngiyaqoma kuyimpahla ezingichazayo nami njengoba ngumuntu wefashion so nje ngiyithanda impahla nokuthi ke ngibungaze isiqu sami ukuthi ngumZulu ngoba imvamisa indlela esiqhwa ngayo leyo Brentwood noma Mega imvamisa ukuba ngakithi kakhulukazi ukulu uthole ne-support from other countries mhlawumbe zikhona iy'memo sokwayithola from other countries ufike namba zokuba kwamukele mhlawumbe bekwenzela umcimbi khona mhlawumbe wakuthola eswazini nabo Tanzania bekhona abantu abekusupport hayi okwamanje kusekhona okuvela nje mhlawumbe ngapha kodwa hayi kakhulu mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi kusazovela mhlawumbe again usizwe from i-podcast affirmation again ngifuna ukuchecka kunomcimbi ozayo I think if memory yami ingangideceive oka Rick Ross engathi nawo busuqalela ukukhuluma ngawo yazi ngifuna ukuchecka ukuthi senike naxhumana nomnumzane uSomizi Mhlongo sithi omunye wabantu engathi ulekelele kakhulu ukuthi uvotele ifu ekhuluma ngawe lapha kuleya lokhuzana kuyilokhuzana yakhe yabona anyway abanye abantu bathi ngathi usize kakhulu ngoba bonke abantu abamaziyo bajika babona ukuthi hayi no asimvotele uSikhulume and character yakho ke lapha phakathi babe sebeyayibona nayo bayenjoy kakhulu to extent ukuthi amavoti anda sesibheka positive uzokuhlangene naye niphethe uhlelo bengizwa kodwa hayi ngizobe ngaliphethe uhlelo kodwa ngizobe ngikhona kodwa hayi besingakaxhumana nomuntu omdala but unesifiso sokuxhumana naye hayi phela umuntu omdala uyiciko elikhulu kakhulu kule industry so hayi ngakujabulela nakho lokho so umtshela just because benenhlanhla yokuthola ngikubuza was part of i-game plan yakho lento ye-language because unokuzwakala ukugijima nesilungu sibuye futhi ngathi sesiyabaleka futhi kakhulu asidile sesingasazi noma kwakuyi-game plan or kwakuwukuthi
nje and usevasithi yebo so ngiyacheka nje ukuthi lento yesilungu u-accommodator abantu abathize or usuke kuyivare ukuthi siyaphambana. Hayi kona impela hayi left ababili kodwa hayi mangisibhala phansi hayi kona ngingakho ngifike evasithi ngoba phela uyasibhala isikhathi esinyanga imawubhale exam nakonke kodwa awukayi kusikhuluma impela hayi akufani ulimi liyaguqana ukuthi cabanga yona lithi abantu abaningi baya-relate ya namunye Nami Shema.